Para bangai bije ngapliang borom biang episu sen ha kan de jikai niam jungi ha kan de senang kong te chwa bangan stang jikai niam ye pi ki basngap baliang ngahiru kumju kakwa ye pi pen sngap nak pule dak tenu blai nama bar bok tenu blai kade kanong rim jong ka jikai niam jungi te kaji pule na kaji kitab ar jong Samuel dan nong banyau sau tartar lajia baha kata hi kamet kaktin try kalapoy how not han kiat hu yaw chakri janga David kum no try ong ato pimte ka way ka yeng pangan syong ngam chim la syong ha yeng kedar hadu menta nadu kasgi ba ngalase yakipat Israel na Egypt and ray ngalasyong ha ka yeng jain keleng ha kijaka baro kiba ngalayat barkipat Israel hato ngala juong ha uno na kinong bisar kiba ngalabu ban bisaray yo pat Israel jonga balay siya pimsim latay kaway kayeng kedar na kamanta jonga kaktin jong utray nge saungo ya ublay induay swabastang Haka kertem kupa baru kon bam sem pakoi amen. Ngai ngu yang belai try kan rat haka nega sinang kong jong benai ba ar senam arajar ar puwe. Haka nega step belai ngikwa ban yok kejikai neme. Nak nega kejikai niam kebangan ai haupat runget sengap yang bat belai try kan rat sabai kai lem yang ni ke me kwa yang ni ban yok kejikai nak nega step. Dakar ku ko do ya parro ki basngap ki kadi jikai nyam but I can yo sementoy bakita ki sementoy ble ke man ra jikar ku ya ki yang akum ju ki pa ni kene da ukris utrai jongi amen para bangai beje hakan ka step ngakwa ban ai ka jikai sapang kane ka subject let's say ke bapimpat yourself ya pilih yourself ru pada pilih yourself ya ka kalau ka jikan mau ya pi kapor kam sya bangan kan sipon dengan ai kato kan ki mat hakaba penjo ke jikai ki yeng mane bat ke jingkar khu ke bangi yo naki ka jikai niam ka banga ai pi de na po ka yeng mane ba katedral jong ka juai diocese long ka barit re ai kai niam pi na ka ni ka yeng mane te chwa pa ngani kai sapang ki yeng mane la de ka yeng mane pa ke jingkar khu bangi yo naki nakwa ban ai kan dia kenja history kumno ke jing stang kana ke jing don ke jaka duai bau bleu kwa yang ban duai ha bau bleu tha yo breu ching de pertai o bleu lap siap ha don nuot jo breu ya ka don nuot tieng buram yo blei ya ka don nuot eat yo blei ya ka man sem wat yo blei ya ka man sem ai ngu yo blei bat ya ka man sem karpon yo blei kur khu do wat kitu bam sim la yo chikai ki bapan ton kot hak itu ipor ki pule kene hak sitiu Paulus khot sakinong Rom dan nong baar khat san wong ki breu ki pat don chikai ki pat yo jingtip na kot kisla re hadan no cheki kadone kata kamen sentip blai tu breu kamen sent ek blai wat blai patu shu hak sitiu jong Paulus hi nong pasi pel prau ong hak tien jong blai katan hadan no jong pi kan padan bekai kalau dan lupa. Dah apa kita ni kan mesin it belai, apa kita ni kan mesin semua belai, apa kita ni kan mesin buat belai, teki persang pandu wayu belai. Apa setang ni ngatarai kita wahai yang asam lajong. Hak cakap kita. Mereka bilang ya kipor, kita bon kibriu, teki briu kiwat kau bagi cakap, hak bahagian te, kata cakap bahagian dua. Kata ngilap menkot jeka, kaya yang mana hak itu kipor lah se, aku komsau tu jadi mentah. Katempel bakom tatar. Piesyo mentan na kay kitab Samuel tabaan yaw saw kumno ubleu ukwa bagi beliau kente kabe kecaka hakabakin dua. Kaya pakapo ubleu ukwa bansong bansa bagi beliau. Dipulih kitab Isaya non riu pen riu wedu ar. Ubleu ong kabeneng kadika ket jonga. Kakandeu caka yu jonga. Andre ngam dan caka pada bansa barupa jonga. Atau pimte kawe kaya yang kemata jenga kena bangan yang kenduk yo pat kena upat balik kenduk yang kan ya kaya ni ba
boleh kuat bagi dan kawai kecekah ka bagi dia panduai boleh. Tapi ju di setang berduai nayeng nata kilum. Ikan mau kitab Exodus boleh ka hendak pasang kitab Exodus kamtam kelendong balai paulai katwe. Dia siu boleh dia keren bat Moses dan dia Moses dia keren bat boleh mar kemat alor ulum Sinai. Alor ulum Sinai. Nang ta gospel jong Matius lanang kanyo uwe du katwe. Kumno kisu ya lam ni kitu ke laingot apostol salor ulum. Padang tu kitu ke laingot kaladur namar kisro jong kajeduai. Kay kani kaya ni bagi beliau kita bandan ko be keceka kita banwat ka be keceka hakaba ke dai ban kendu yo ble haba ke dia keren balu ble. Abraham haba ble pai umalej caka-caka ka bom tip man kenyaya lu jong kuon. Hak kitab Genesis anong art iba du kandai. Ulai le cheu lor ulum moria. Pampaknya yau kuon la jong mo banduai blai ai ngu blai. Tena taki ju kal ulum bayang nasam ulum nangta sami ki tempel hakaba ki china. Ni sio mentan komno blai kwa ya blai kwa yo ikibriu bandan ya kataka cakah hakaba ki duai. Dengan pach ke kanyang Kristen. Kanyang Kristen apa stang kampan yi mene. Ki parabanit hakatu ka potang stang ki duwai haki yin ki sam la jong. Kam ka apostol nang baar sapu nyadu sapu nyau. Ki pulang tu ngi samba ki Kristen penangkong rekat bagi apostol ki pelong jia sang ki pelong mas ki jeng kedia kepu hayen ki beriu. Kat bayat ki por ki pai ke nang bon kelan pep ke dia bandon ki ceka dua ki bala ki yeng ru ki wat ki yeng bakam he te le ka jingwan hi ki yeng mane ki stang ban taw ye mane ka de na do usnam lai spa khalai ha ka por upatsa Konstantin aba lo ai lat ki Kristan jam niam Kristan stang balai lo kam don su kata ka jing ban ben ki wei pat bat ta ki stang ban te yeng mane pat ka wei ki yeng mane pa krau ha ka to ka por hadir jing bal ai jing lai lo upatsa Konstantin idan ka wei ka yeng mane ba harum ka bagi khot ka yeng mane ka yeng mane ba jong John Lateran Lataran had dong hajan St. Peter Square hang tu sa yup ni kata ka yeng mane to nang to stang ata mi ka yeng mane ba St. Peter ka yeng mane Paulus ka yeng mane Petrus ka yeng mane Jong Maria ba ki wei halakiri ba per ki thao ki mane balong ki ceka jeduai. Kesop cek bang ong ki yeng mane bat ki cikar khu ba ki banra hangi pawan simene. Kan ataten kinu ki jai benriu kinu ki jai niam kita ya ki yeng mane kita ki ceka duai tak ki mut ba ka tu ki ceka jeduai kalau ki ceka hakaba bleu don. Ni pule ha kitab baar thôi kitab baar kitab jing kan mau kalau nau banyau kan riu ko ong kumne ngala jiet ya kan dia kecaka bakal long kecaka dua jungpi ngala pakentang ya ka bakal long kecaka ka bakhuit ka bakentang ngasa sengap ya dua jungki ngasa piang terwa jungki sengap dijemput ke yemenehi kecaka dua bagi baru ki beriu ki chna kamtam ngi Kristan isna ki mene jengi kate balamang do blehi bal ong mentan balamang do bleh Pagi yang mana cumi, kedai yang mana bala kerku. Kadang rim balik yang mana kilong dijaka jenuai, nama don ublay hang tu. Kitab Deuteronomy anong basau nyaw ko. Kano kata kari kabakrao, kabadon ublay barka, ublay basa barka. Ni Kristen, kidon ngopet im jeng Yesus Kristus. Nakabanta jeng Kristen Katolik, Yesus don hapok ka Eucharis bekot. Haki yang mana bedon ki lendok apok tabanakel bar ka yang mana kalong susu kaba kentang kaba hot bat kaba wanra jengkerku ya ki pai jongi ipule ha kitab ha gospel jo Matius lanang art away kat arter baju sule kai keleng gumto larung ha katempel kai niam ki breu ki dia dia dak tempel wong perlok kan dia ceka duai kan dia ka yeng je duai bangi dai berduai ka yeng duai jonga uong
Kane kapeli bahasa de pendon kaying mane hakaba de banduai kabaman ra jeng kerku yang ni te komno kon wat yi mane kon ra jeng kerku ni nan kong dan jisu yang Kristen hayeng mane jong ni apa tabanakel ngong tan baat ki mane jong ni kide ki mane pada kerku kember ki hall ki bala ki mane pasisa balong ba don si ki mane bala thau khlang na mata kata to teng ki palong ki hall jane ki kamera jata kata ru na mau bleu don kan ni yo jinge dua lang penra jekerku te di long jekerku ma don ble mar ngira kemata yaki kebalan mar ba ni wan ceketu kijing ye mane da kijinget wan ceki me da kijinget hawan da kijinget pemet dan ble da kijinget te abang ni wan da kijinget klempep ble kurku kodok yang ni ha kijing malakasi jomi nang ta pa de ki wan da kijikemen kasam sespaat pu ari we ko lech ke yimel da kijikemen nala kemen habaki pai ba ki ong yang lech cheyeng mane yang lech chakatempel panyaro yo ble kaya mane biyo cikarku bale na yung mane biyo kisi kainiam di pule kitab Isaya lano baar iwaiter tadulaw ong yaki junda yang elekio si kentang bale hangta niyo panyaro niyo marsaungo niyo manayong bat kantam ong bo unikai yang ni yaki bangide ban im bakita ke bangide ban im yakita ke bangin im kilong ke jekerku tanama kata ki mane jeng ni kilong ke bah panra jekerku yang ni para bangai niyo jekerku susu tani wanda kabaya suk pat ki prabriu tak kabaya suk tak kabaya kemen pule gospel jo Matius nomor san apulai do apolsan habai pi wan terwah kaduan pi samba pi don manur percaya pi neki percaya pi kita ya suk swa ada kata lek dua pensayo ke jekerku sisa pra bangai ki yang mana jengi kilong ke jekerku ada mengidon kata kamen nek pabuat susu panyo jekerku wanda ke jengku mensim da ke nuat ke bakoi alle chi mane ke nuat ke bajabo da ke jemut ke bamlau ipule ke gospel Matius nang pasan prabiso suk ke bakoi ke nuat da ba ke di ioble i wanda ke nuat ke bakoi chi mane ngiyo ke jekerku jong ble ujar maya agar nong baar kendai kadwai ter ong piwat yang ada kedua nuat de kamersen pensem yana pun ba ki pariungai pun ba ki para bagai jongi ke sem yo blai ha ki yeng mane pe ki duai nama ki wan da ka jing khot ki wan da ka jing kemen kedua nuat ka jing moch perkat patenya kadang-kadang su ong wan senga pi pakia jingkit man pencatat ya pi ka gospel jong Matius nong kadwai ad kanda wan senga hai kata senga ong hakajaka pe lamang hakajaka pangilabu kiyeng mane jungi makata kilong kiyeng hakabau ble udon rentat bangi gele chimene ngebe tam ni marwe gele lang matipai taban yo chukerku omtang yang achimet yakipai kadon kam yangi panya chimbanta kijing le niam jungi Kristen kita biar lumlang Kristen bali long kowe de kijing kerku kenwan habang ya chimbanta lang daun nong le niam bat u ke pai rong net barok ki chim benta kalong ka ke bam so tanat bali e badon ki ban chim benta chuan chu yang chu pet ki we ki rawai ki we ki dua yala de chu pet chu samtia kato kam le kaman ra chikerku tale dangin chim kata da ka jing ya chim benta lang ha ka ngu ka dem ka jongi noi pi ki ban ra ki chikerku ngal experience kum ndo menta pun ki bang pada ngalawan ka to ka yeng mane kaban ra jekerku akan mau ha bakpor bakadang don halai tum kra paris pun baki beri pada kan kaya mane kaban ra jekerku yang makan mau we perlok bomde Kristen wan tangki membati sipon ki membati om pada ngalayo jekerku tak bangawan dua hang le kata kai pen i hangi baki yang mane jengi kilong ki ba pan ra jekerku tanamar pada nuble ngam wan biang por cikijing le niam jongi wan piang por wan tang cite por slem ban sekejing saka jing le niam you wan seto de kejing kerki wan slem jing le niam wa ban mi kloy na kaying mane kata kaman ai cekerku yang ni papen ju cekerku prapan kan kamro kata kam sem trang you ble na trang ale chu ble ngi Kristen ci sister yang le ci mane aga si penyo gra kek sabat gra kek kesutrai
Kali mana kau terang. Ipulih kesam sepuai kau. Kau masliang kaskai. Hakapo pas at kemariang. Habasit kemariang. Ngide basliang yo blay. Hakajeng pun kam baru stayo. Hakasik banyo. Ngide basliang bani kenduk yo blay. Ngide ban terang yo blay. Barapa terang yo blay. Iyo teh. Ipulih gospel jong Matius anong kandai. Arp kandai. Justru lele kam pelai arngut kimala. Taswau pun le kam pelai ki wong atau pingit pengalaman le hoot nyinge. Tapi justru pun kau iki sendon wong tu kanong kumpa pingit. Para pingit perlok pingit. Piwan dah kejengit siyeng mane penyo ya ka. Tak kejengit. Kam tam punya ti kam sim jengit. Obede pakai yang mane wan lek kelam jengit. Walek nama apa pembori pi. Walek cuma ibang ada Kristen. Bagi ibang ada Kristen. Kata kambe nak kajengit. Tapi ni lek kumta ki mana jengi kenara yang ki jingkerku. Kabalang kate ki mana be itemnat. Ngasuk kemen banyak ipi. Kedai sejuai jengi kedai pengkrek pentai katedral keba itemnat ba. Dan kadur mana bakpo bakerku ipaya menen kasi mensisi sarajan. Barok ki ong ke katedral keba itemnat kene. Itemnat mereka rong jaka itemnat kipat baka to rong kadur kada kati mane baki wan che kaye mane da ki to ki pong sap ki pong banga ong happy mata kum ne para bangai dan ma kata kan mau haye mane danu blejungi nak bata ji Kristen ong Yesus dan arpo sau kanta hapo Paris hapo tabanakel hangne idon tabanakel padon Yesus tidak ma kata hapa piwan cepo Paris pikwa pekendo yang ikelang do Wakan tu yang headmaster principal juga sekolah, lain nangkong cau kayeng mana? Jesu dah principal, Jesu dah paris, Jesu dah nadong cadang, uknido, tu dah naya mana? Wan jengok suahaya wan lek serta kelam dah jengok kata kali belong namar ninyek ni tahu pi mana bi tenan, ni boy orang tu, bat buang tu bagi para bangai jangi, ngai ngadon hajuai mentang ikan nekal stang sutit. Prabanget kebakiwan balik kendo yang kilit suasi mana. Balik. Kaya mana kamde belong tasi sinstayo. Jisu umde belong tasi sinstayo. Jisu de belong arpu sau kan tadala. Baro istayo. Tapi mla ban wan ski masa kasi po ya. Wan jengok sakramen. Wan jengok wan doa Jisu. Haka po piyay lang ba kaya mana. Haka po piyay. Bila siki lang do balik kendo yaki. Kata kapan Bapinget padam Yesus, bakumta ki mane kenwan keman ra jikerku ye pianga ha ka jing imbaman la ka sejami. Ya ro kenang te ki mane bi tenan, ya ro para banget pesautu ki jing kodor ki mane. Dengan kertu nama kata ba nyau kor ki mane jungi. Pelong iki ba kuat kentang. Kaya mane kam de belong kecaka kentai. Kaya mane kam de belong kecaka le trama. Kaya mane kadai kayeng jing duai. Kayeng jing duai kumbang la ong ye pi mane kitab thọ chicken mau baar kitab baar nhiều đủ khăn hiệp cái gì đó cái gì dọ chicken khu cái gì dọ chỉ cái ông Isaiah cái gì dọ chừng hồn mình xem bị có slide video bị pang nuốt cái này cái taiวันkan baru belai mana pilih pai cing dah kau bayar pakai cuma cepat baru belai kerku kau doa ip tak kadu kadwai kau bangga orang mental gimana kita chicken khu yang ni hab semar koi gimana cungi hab semar koi lagi. Kaya mana jengi kemdai kita kabut tiar. Wacanong kendong. Boy kita yang mana kitum kita balai pojai. Kata kemdai. Kaya mana kita kabut dua jengi. Dan kita kitum kemdai penuit jengi. Kemdai berpukul macam. Kemdai balong distraction jengi. Kong parang. Kemdai pendistract jengi. Pengimelak berpelai jumbun. Ha kita dua jengi bermalah kasih jengi. Tengah pekut nama kata apa banget. Ba, to ngin kuar ki mane jungi. To wat pe, to ngin pe pan man si mane ki sutrai. Lap kumno ki sutrai. Pila ngawari pi wan malakasi. Nasok men. Ka wei jing long do pa kra pa men tam jenga. Ai i pa ki pat rungan ki wan yi mane wat akisi po ya. Mane mestep. Handap ka ki mane ki wan ki pat rungan. Nama ki tip. Baka ni ki mane kon ra jikarku. Ting ai ku blai pi nama kata para bangai. Ai pi bayo soy ki kai nya makandian. Kan ai mesim ni pi. Pengacara ham kecil emersim, kecil net hok belai, kecil don cuak po yang mana, kecil let si mana tista, wat pep, like napa pang bakam nampai, le wat pep, pemlak dia pemlak ban kis, hakis sutrai, hakis si po ya pepilak kam dunap kam, wan rung si mana, bat jesu badan hakai yang mana unkurku kadoi pi. Datang kini aku belai pi,
kejikar ku blay bakar pang matau benai parok si benai baglas dah benai baan jong Muslim arhajar pwe te mata tong pekut dak jeduai jongi blay try kan ran iso yeme na ai ngi ki caka banduai banda kamata jongi Kristan ke yemane ki yemane de caka ban ngiduai caka bekoi caka bakantang Sango ime Yesus badal rangkat bangi haka Eucharis bekoi bamadon haka Eucharis bekoi hayeng mane bad habang iduai im duai thli iduai de badap dik jinge e dap jikar ku jame dengan duai haka nega sket nama kata Yesus kunran man kar ku me pesau tho iki pai Kristan jome baken yo kor iki yeng mane ken wan stars ki yeng mane ke duai barabor wan jingo eme haki ya haki sutrai bakar ku kado iki kar ku yang iki bante yeng mane ayin te iki ente bahaya ki depan internet ki lama me boleh mencong rekat mensak rekat berngi haka Eucharis bekoi pan sumah sukher ngi pai jome dengan kerpal me Yesus kun ran so bakar ku ya parro kita baru macki yang mane ai ken yo jikar ku ya rab ki ban ban ka mesin da ka donot da ka papakre da ka jengnek bat apa kum ta Yesus men sakar ku ki kalam atatin ipan kini da me ba ibat bas insyar junom la junom amen Kodanot ko tam Yesu to isnei ko Maria kami jongi tadwa dak bata jongi bar ka jikar khu jong blai betan bo baro banga ai pi kan jikar khu na kayeng mane banga ai si kai blai khu Yesu ko khu ipi ha ka karte mu pa baru kon bar mese ba khot amen